Kenyam dinner malka kam yene ideal tendong beka live video on wala re kwarani ye shukristo manene tendong gorano brand ngadager ko chukudnya la lare bible ka gwano chirande telet nika mugwa enmete kel ka kos minjo zo miti kel ka kos di kulta ka lanko di mugwa ne jende yelat kanas ke di mugwa ne jende yelat karodo minyo do ener malka da we ka yendi al yene ten haske ye shukristo amen eten kai ka kut naga jagwan do re raja balade gore jagwano bishar mugwa bija kamrar to kwite ka dukar wadu no ko na kana fingore ji ya as long as the jin ke jin wood ya me charge dab wi mon wa den charge dab tin so she la big deal but bum no to do wi mon ngo blat ka jamo no magor kono bana doran bana janangwa magwa gor kono ban ro wo ke jek dial tan yar kan mane gor kono bana ko ban bana jafal ko ku jamo lar ner mal ka de yen bon en ta to no ko na la pod je ke shedwan ka gat ke ye ko dong war rode ner mal ka de mero de we ka kwar we mon dial ke kwar nuer dial ke kan war kan wan loden la re mission mo je en la ka guardian gol ka o ken kenetin bos ka kon bos ken kon nan ken kon nyam re rig no kon dial ten ta content kan re go no kon dial ta content nan ken kon gon ten go ten gor kon no da kon chop ten ka wi mon de den ka qualification we mon min yo no tel kwar me de na bet en me te kel ka kon nyam ki me lo kon nyal e char mogwa da kula kwar mogwa ka ku jamo normal ka de we ka yen kwar ko dial ne re ke shod gon ka gat ke ye ko dong gar rode wai ko salat kon ka chang der me wai kon ka me chale doctrine of salvation men gor khane chane ngai win mon me badak win mon ba jadak me ngai kon e gwa no chi nyon no we chi win mon che dak en wale ba win mon me ba yik dak ko ba win mon dak cha gor gwa no bana kan ba kan te ka magor kan gor ngu ko kon wana me cha dak kenyam kan gor re duere no bijina ramashur ri duere ko bukan cha jag bang cha kan te ka jag ramango re duere ka gor obr ri duere ko mu wiro ritin te ka mado diana bogor balat te ke ri duere mi cha da cha ja da kare wori duere te ke negative side kana positive side negative anyam kare duere jan mugor obr ri duere te ke ri duere mi chwale ri duere mrid ni rore jeng ko en mo en negative like di ro chare chro ri duere ku di char to no ne chi duer ku chika fel kongo de la dike like te wun mi chwale judas medan cha gor bor ri duere ko cho wiya chalo de long che dwa pin chong le che dwa pin cha wor ri duere mi chi ri judas cho ko nal che jagor ko nal gore ri duere me do dien da ri duere no mo no chro ri ka je ko che bi nyono ichi bo wiya nyam na di ke chi wiya nyam ji dol ko de ke chi wiya chi ro dwa pin long chi te lemdi i wiya yi ko chi duere ko chi ka ngi ka tiak cha wo to ram shira mo di yo nen bo lo jere duere ke awai kan chagor karam shira mo kan gor ram chro ri ka duere ke ri duere meraude men la de ye ri duere negative but positive de ri duere mi chalo you change your mind ci charu ci ger totally e jeri duer men gor ko de mo gor ko no bana kana bana kan te ka bana jok gor ko no ban rit ka duer kon ka char kon dial bi charu bi rit ka position en ci de kwan bi charu bi rit ka chiang te ka du men won bi charu bi rit ko mi kini charu rit ka jini to ne ci rit duer ko ka ken charu ka ne ger ka mala de nyodo jago ano chungulel ken rit ka duer ko ka pe da long bu ma loitin ta for example mo ga cha jangon ka bible te ke wud mishala judas mo ngai kon ka te ke wud mishala akan mo ngai kon kan ne to chi kan wono gwa no nyut kan na wo chi go ri re duer ken ko chi ko wiya ko akan ka gwa de che jien me chi na yit ko kor che jien che dap ni sa ko nang wo je che kun la la to ne cha do banang ten me che do che ko nang ten che ngwa che kan tin kan gwa do che gwa do mo so jo jo gwa no cha kan chong le che ra je che ko ne la che je luk che ro nong dap ne ka do de me ngai ni jen ko kun chi ku de mo Jojo the one who shot Akan, try to go to the Bajamo Cafaningman. Cafaningman, each Akame, your Gork and I'm very fan, but we make sure we
cái giọt cho bây giờ quan luôn này sao chỉ giờ phân tên ngor của nhau có được phân tên ngor của nhau goro bro riri charado and wale goro ja quan nó mới goro bị khen jaran riri riri duy ku through charo goro bị charo bị jadi cắt duy ko nó moi 7 nhâm qua mẹ cái số bài bữa tin cho đóng đó con có quen cái Hebrew cho cái waro cái này bad and well barodian it show our throw for sin being the divine repentance ala ariye duiri minyo no ci charo ci jager ke nyudu janado gwano jin pointu chirire duiri ku nyudu janado gwano chirire duiri ku ka wiyene jin yiwa choko dogor shale important of repentance angu gor ko de bnar riduiri ka jama ko ba kante ka jaka mishana mo ko gor je bnar riduiri ko ba kante ka jak through repentance. Why it is so important to God? Because it is important than everything we know in this world. Allow then tell the Lord the long lenya tin the altar let con we want lenya wo chi jogo kalat lenya wo chi mutu wan chi to dul ko lenya wo chi jigwalu dial chi ko beni to go chi loy ken jaga tet ko di jigwalu dial ko beni but chalo ko that is also but take a reason minyo do beloy ko dictate katin di alta let kon kel ala ram kel iwa mi chorire duiri ke ka bible la tika talwa mi di rol nyal minyo no gor ko nyale gwano bna ri duiri ken ko mona ri duiri ken beloy the ted rol nyal. So in that case it is so important to God bumbe lon ko nyal ko kujmo gor je gwano bar ri duiri no ko redo jaglo ko nal kate the long more than 10 top conke more than 10 great conke go more than the church building that we have more than everything gwane jana long katin char conke go ko kuje mo en wale manaka de ko chem go magor kon go bu kon la ju kwar ye chuto go ko ban loy ko nal bana jatet gore ja gwano di bana na nye ko be ko redo kin jin bo do ko gore ja gwano bi tim du bizari alaka ko bongolel bana ba ko redo kin ni to wan kare wa ni to wan chenga ko ni to wan quick and course taram choko no ngai ngoda ba dungno aladan ko ni to choko ngai no bana na to ko gwawo bi ko re do ken ko do ba din en wala ko gor jaban re do kon ka choko bre re do kon ba bo kon use kon evangelist ni bo kon use kon pastor bo kon use kon eto ko ken di alten ko ken bo kon use kon singere bo kon use ko bana ne ko ken bana ko re do ken. So that is the important janam bum ni janon gor ko nyale and wala ka ko ne ten bawo ngech mi ci raja me shilling ke shi jelo ko ngum de to ko ji and wala right kon ko na kan re duire kin ko kan goro ben so kan te ko mo goro re duire mo goro brurit re charado toltole ci mo wo nyu dine jana wo ci re duire ko so ci ko nyala gor kat be very important thing of that wodi wo te do loy ko nyal okay good churaje me shi jalingan wale ni marke dama en wala gore je gwanu burre duire ko churaje me shi jalo ko cha gore rai ko do liang rai no kan gore je gwanu take reason be yiglat ke je ko ti dial che kan ba liang to kati dial che kan na kan ka to di jogo gwanu mo akane yutung wan ke di jogo gwanu mo dul ko yutung wan ke di mo bukan no it's not like that liang rai no kan rajen shi jagan wale mi shi liang no kan. Yes, of course. One day, ye chukarsto, chukunal di jako banab can you mon guame, make a beject a bomb along and go can take a boom at your fall, men quality to a fall ye chukarsto cacasamani. What the fall is in a ye chukarsto to give up. Car phone manage conella come the coach with the guano and lia chi easy. Catch should live a quidrecon, but new the Nijanao and no bumugua bijalat, Kaliang duka right. Boomer all the time is always hard. Boomer, Kakumishi Kujamo, a right cordon walla boomer. Boomer Kakon Kone Tico Banajala let Komukon let we con a guando, Bukon Bella normal human being. Don't make a politic before take Palu Ben la normal person. But yes, of course, go to Jaguano be a normal person could you can. Then we'll be general young and Kashang take away one and make couple one. So Choconella Goro. Conal go to Jaguano Ray politic at better need de politic deck and a lot can I can cook. Conal go to Jaguano Ray dual wall detonate la doctor can I can cook. Conare Tishir go to Jaguano de Tishir to more niche can ask a work can cook. And one more deck and Tashian technology could be one cooler on come a pair can take and deck on Wakaja. Could technology with one can shang cop
jalka kel du no mu ku ko do ngui de chiang technology wi mo na yar ka gwe de ka 2030 ka runti abe bene bitendi alten wi kon ka ta ka lot this time big ka telot an rai kos karwa de jen bu ta ka lot de kwa ya be bene bi technology ran kon ka kwi de mo be telot ko technology be tiang chiri ka mela yirpi o tiang technologies be tiang chiri ka mela few year tiang wana me e beran be ka technology system be ko di ta ne dang ro di ke no le ni wen mondial langwe ni wen mondial li ka ngai we den tan da ro diri nyin wen mondial di different language di ka translate within 1 hour ko widu kana wi technology ka I mean widu kana machine ba ka connect together you will behave like a machine chide tedi ku mo ne ko nyal gor ko ne gwano ban rit ka je kon ko gor ko no banaken en kan gor mi shena mo kon tame se gwa ben ko bu kwarwe mon ke le ben lang ne chang wan de be je kap nyal kamu wo kap nyal tele ju christian ka tele jin ngang mi shi ba ngoi ka kan te ka shi bi je ka ku mo na mo ban ka ye my friend na me ban ka ji ni market da marmo na me ban ka ji jin me da mo na me ban ka ji jin wood let ka kuma mo gore je gwanu begat ku bika yingi ke kwar ko no te kwar ko no ben bu kwar dia tv banger begat ku bika yingi ko bu kwar ko nyal ben ba kon let ka goy en walle chu der ko mi chuji te lidor ne de bekan chu palm chu man parweji bekan re no ko dial ten titin ne de bekan ko kan te ka chaja ala ka kwinen te ngat ka je mengi di je bekan en walle la bible ivruje chu ko wala gwanu kan e dungram amin kan nuka changan chi ngaka je gwano bekan ngade gwano chikante ka shi ko tonje ka kwimi she ku jamo na ga je gwano de kon wo nyam ko de ko chom ko de kon ken e jan topic la de yen walle chulo de tes put ko nyala pos jandian yene tin liang raja me janon da mandu ni willy for Christ the man of Shalem ku jamo willy for Christ misha wo willy for Christ the man of Shalem lurno willy for Christ would malka labo would malka cha kon dial chol ko lad malka ko lad mal ka chana title mi chalo ba kon chola gat ko chana ejak ko cha wede dia lad mal ka cha pos ko ba chola gat ko which mean the title of man of Shalem ejan lamo. Thank you for watching. Bye. God bless you.